Kaseng henyo trap Integrated Territorial Organization hito Giant Hills hapo iya akmat u presiden u buram dakhar delang ki wi de ki dekhot negesengi dalai hier ki yo paj useli ye ki wi ke khardap ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC ke WM Hachnong Suna Perdi is Giant Hills ke watip kam ka check station for non-tribal vehicles trading license by councils agent or lessee hei wakani ke khardap to u kenre ko ye ki trading license yang ki keri wawan na barjala ki wawan kit marway penhab mar hapo ukudu ang ke JHADC. Tang waga sen de chem go waga ni ke kerdap datang kain ge yaga kendon ke wada bu da ke sekretari ke executive committee ke JHADC hei wada kedaw wa yagi keri ke mai ki wawan na barjala ki walai luti hapo uput ke council lengba ki interstate national highway MMK mupaj useli ya ke trading license ki ne bahak kini ki keri MMK trading license ki tang waki wakre ha kata kerdap daksok ki percaya ya ka an wede chimpoi sa ki noborok kat ki walai lengba ke check station ke WM hau National Highway 6 Nailiang kaseng de ongo wadau ujor ke caga JHADC yo pendam no ya katai ke soskular ke council wa chimwai wada tungkam u agent ke council wo pen krek kam ya ke check station wela da ke JHADC mle ko yi nailiang kaseng da ujor ke caga jung bicar da ke PIL Cucu kaseng depan penche go naga JHADC wahawa ikti ya ke kerdap cagi brusemen ki wachim wai wala da ye ki woteng kanya ki kendon wada bu ha ke soskular wada yasoy. Fight the rules na, fight the rules. Fight the rules. Nani? Nagaling jongka hito Giant Hills ngilawan siya kini Suna Perdi panduan inspect ya kini ke gate jongka JHADC katkum ka notification dan ke agreement ba ke council kaya soy bat kini kibriu iba pet ya kini ke gate ki kimdai bansim ya kini ki commercial vehicle kiba lane ki interstate vehicle kiba wan lengba kene ke district kejongi kene ke jingle jong ke council ki sim ya kini ki kali interstate kiba wan lengba na kene ke kathan kejongi ni kum supen kenmau kini ki kendiat nai baladep nagaling jong ke hito Giant Hills ngiladep ban inspect hangte ha klik tersi West Giant Hills kajo hi ka gate jong ke council ngilap ba hangto kisim ya kini ki kali interstate ke nagaling jongi kaseng ngimsong klikti nginyai bodin ya kini kakam badha kene kasngi ngilap ba kajo hi kakam kisim ya kini ki kali interstate iba lek lengbam iba lek lengba kene kathan jongi banlek syado sa Silchar Tripura Aizol ngi kum kaseng ngibo ya kajingkeli ya ka district council ba kane kajing lek kajongki nane kajing sim jongki ya kini ki kali interstate kapisa ki bami na kane ke gate ki bo sya ya lek sya kata kai ka kajingli na kaling jong kaseng kabo hakmat jong ka council nilap pa ye ibabon ki jingduna hapo ke council nang tai ha kalian jong ka tulop jong ki nong pre jong ka council menta kalane kumba pra kandai bnai te kunta ni iba kane ka kasos ko ba mi na kane ka gate kalong ka basirke do katata Henry Percy ngilap ni iba ka council kinong tre jong ka district council ki pending ya ka tulop te ka jingli ya ka council kadai ba pensai bahasa kaja kane ka kasos
Saya kene ka sos ka bami na kene ka git ibu. Bansa ka wero. Ngikum kaseng ngidawa ba balay kene ka council ka sim pisaya kene kikali interstate. Hato ka an ka don mo ban sim pisaya kene kikali interstate. Ngilab ba kat kum ka agreement ka jongki. Lani ka appointment ka jongki ba kiong ba ka commercial vehicles originating from other neighboring states and passing through the territory of the council via interstate national highways shall not be subjected to check and to trade, and no trade license is required for such vehicles. Lada ka council ka penain ka Kenya kene ka ain ka donro ka ain ka ba ka agreement bakias soy ka ong ba kumne. In the event of any violation of these conditions or the agreement executed, this appointment shall be liable for cancellation by a notice of 3 months. Kadang ka ain ka ba kane ka agreement ka jongki ka daw say ba kimdan hok ban simpisay kinikikali interstate ane kimdan hok ban check trading license ka jongki kane ka jingla jongki council simpisa bat kipen Kenya kane ka ain